Kanal Eksplozija vam prikazuje. Mima vređala Mensura pa se posvađala i sa Lunom. Mima Živković tokom dana nastavila je da besni na zadrugare koji su izabrali kao emotivan nastup, onaj koji su imali Mina Vrbaški i Mensur Ajderpašić. Među ostalim zadrugarima bile su Maja Marinković i Luna Đogani, na koje se Mima obrušila. Mima je počela da vređa Mensura, a onda joj se obratila Luna, koja je shvatila da zadrugarka sve radi kako bi ostala duže u realitiju. Ti ne vidiš nigde emocije, ja sam glasala za nastup, a ne za ljude. Šta se dereš kao kokoška, odbrusila je Luna. Ti nemaš ni stav ni karakter, hoću da kažem šta imam i gotovo. Foliranti jedni, stavljate ruke na oči, on je bolestan. Majka ne može da te obuzda, urlala je Mima na Lunu i ostale zadrugare. Prestani da se foliraš, bila je žestoka Đoganijeva. Anabela je pokušavala da smiri Mimu koja je vrištala na sav glas tvrdeći da Mensur nema emocije prema Mini. Nema ti prepravke, smeješ se kao đavo, jel ti smešno? Tebi je u glavi 90%, urlala je iznova i iznova Živkovićeva. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.